kancane ngicela thina sonke lethwala ngicela ukuthi ngabe khona umuntu ophithizelayo namusibeko ngisuka kude bafowethu ngisukele nina eWatville akwazi ukuphithiza sengikhona ngicela ukuthi wonke umuntu osekhishini ungandlula le moment ngoba kungenzeka ngikushiye mina usala wenza lento abantu abayenzayo these days ngiyakusala into for a moment ngiyacela thina sonke sizoma ngenyawo sibhekisa amakhanda ethu phansi sizothi siyabakhumbula bonke